Magnano mbola tsara ty namagna jiaby niany misy lohahevitra koa tiako partagena amintsika jiaby zay mitondra ny lohateny hoe ino ny tokony atao raha tsy te ankahala ny hafa. Averiko indray mandeha, ino no tokony atao raha tsy te ankahala ny hafa. Ny tokony atao voalohany dia mila mahay micomprendre sy miaccepter ny faiblesse-ny hafa. Averiko indray mandeha, mila mahay micomprendre sy mahay miaccepter ny faiblesse-ny hafa satria ny olo jiaby mifanerasera aminao io samy managna toetrany, samy managna faiblesse-ny. Ke ny compréhension no ahafahanao managna tolérance amin'ny olona zay mifandray aminao. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia mila atao anaty saigny hoe eto ambony tany tsisy olo parfait, tsisy olo tonga lafatra. Ke dikan'izegny, io olo hitanao mety hoe endry be, mety ho namanao io, ndre andro any tsy maintsy solafaka. De mba ahafahanao micomprendre an'le olo, de efa ataonao anaty saigny sahady hoe tsisy olona parfait nge ambony tany izy eto ambony tany de tsy maintsy solafaka. Ny fahatelo dia mila mianatra mahazaka toetran'olo. Mila mianatra mahazaka toetran'olo. Ny olo mifandray aminao io samy managna toetrany. De ianaranao mihitsy zegny le mahazaka toetran'le olo fa tsy voatery anao mivatravatra rehefa misy olo mampiseho toetra tsy zakanao. Ny fahaefatra dia mila mizaha toetranao aloha zay vao mizaha toetrin'ny hafa. Mila mahay mizaha toetranao aloha zay vao mizaha toetrin'ny hafa satria magnino? Anao mora vignitry be amin'ny toetran'olo io matetiky, neninao mety lombolombon-draha matetiky. Zahavo longny tegnanao, karakory neninao? Neninao ve zakan'olo? Anao tsy mahazaka toetran'ny hafa. Satria antsika matetiky mora amintsika no magnamia tsiny, mora amintsika ny mijuger olo koa fa misy olo magnano raha tsy tiatiantsika, nefa antsika io ndraikindraiky mbô lombolombon-draha koa. Ny fahadimy dia mila mahay mamela eloko. Mila mahay mamela eloko. Satria ny pardon sika tamin'ny leçon-tsika tamin'ny fampianarana taloha takeny hoe misy libération agnatin'ny akao. De ny olo mamela magnano premier pas dia olona managna force, olona mafy, olona mamela eloko zegny. Ke ny fahaenina dia haza magnano comparaison amin'ny hafa. Fadio ny magnano comparaison amin'ny hafa. Fa ndraikindraiky agny amin'ny Facebook misy olo magnano publication na mariage, nefa le olo ataontsika hoe promotionnao ohatra, de anao lasa malahelo hoe efa nanambady raha ihany za mbola aketo fô. Nefa tadidio fa olo samy managna lalam-piainana, samy managna fiainana anazy, mety niany nenazy fa nenao mbola ho avy. Ke dikan'izegny aza magnano comparaison satria samy managna fiainany olo jiaby tsiraikaraiky. Ny fito dia haza tia magnano resabe fiainagn'olo. Koa andany fotoagna anao, lanio amin'ny fotoagna zay mampandroso fiainagnanao ary mampandroso anao personnellement. Averiko izy take. Ny voalohany ozy dia mila mahay micomprendre ny hafa ary miaccepter faiblesse-ny hafa. Ny faharoa dia mila atao anaty saigny hoe tsy misy olo tonga lafatra eto ambony tany. Ny fahatelo dia mila mianatra mahazaka toetran'ny hafa. Ny fahaefatra dia mila mahay mijery toetranao aloha zay vao mizaha ny toetrin'ny hafa. Ny fahadimy dia mila mahay mamela eloko. Ny fahaenina dia haza magnano comparaison amin'ny fiainagn'olo fa fiainagnanao fogna ifantohy. Ny fahafito dia haza tia magnano resabe fiainan'ny hafa fa rehefa andany fotoagna ihany anao dia fiainagnanao no ifantohy. Zay zala koragna mba tiako nipartagena tamintsika jiaby niany. Mankasitraka anao zay nahavitry niainao hatramin'ny farany. Mankasitraka.